Ka parti The Voice of the People Party lane kum ka bayati Paidbah kum ka parti Prah kalapanlong ya ka jing pensai Paidbah syakinong snong jong ka Bhoirymbong ri Bhoi district henin kasngi ka badai ka santore ko lubar arjar ar pusau nakaliang ka parti kalawan ban pensai syaki Paidbah nong snong jong ka tai ka thanya ka nong rim jong ka parti baki Paidbah ken tip syai bakin tip benia syushu ya ka thong bat ka jingang nu jong kinong yalam jong ka tai ka parti Hakane kasngilawan ban pensai Paidbah ya kanong rim jong ka party daw President Barangba jong kane ka party uba Arden Milaw Basayomoy ringkat batu Dr. Ricky J. Singkon ubadai UMP candidate jong ka election ka bansawan jong ka tay ka party lambar kiwi kinong ilam jong kane ka party kiwiyadon lang hakane ka program Hakane kasngi ki Paidbah nang snong jong ka tay kisnong kilami Paidbah da ka jing sangwi bat ka jing yatli ban kershan ya ka tay ka party Prah jaga beberapa ya Samarang pak punya jaga dengan jingalang di Dr. Ricky J. Singkon di belum General Secretary jaga parti belum Rukurtong maka parti kerajaan bansai ban penipun yang ke MP election Syagulok Sabah di Bapak External Marvin yang belum family Jong Kamalai constituency di Pakistan Kupar Usai mai belum buat juga State Executive Committee kira bangba kibiran hangi bayi senai hing belai kentin perang soha kinalam juga senang kita syak berailah dingi bagian penentang bagian jaga kinong pen ya kinong kelong bagian gayau kahat kibran syak sitam lembani sipur agak bagian yawak menpensai yang nongrim kajungi kumpa parti bakatong mai pututan juga sound ya katong na pangingidon kung kinogalam bat kung party bathan tame iti ki Paidbah kibawan syagni ke jaga bansap lalaki jong kishor yagai ka pamangingidon ban pensya happening jong pi hagani ka philipat ke pamata kung kinogalam bat kung party hiru yema kalam na punpau ya ka jing songo ka crowd jing yupay ubladal berkem ubari bersemar ubahai ini kepada kepat kebekat kebekyak mengira penting hari ini kejadian lenti kejungi mengilait negeri kejaga syagui kejaga ban pensai yaki Paidbah yakai kebagi tamkam bange ladangi kwa bani isha yagaloi kebasyan yagaloi kebadan jingkermen naruh bagi pun dikti dijumpi politics Jong the Voice of the People Party Kamdai ke politics Jong the talk ke syukur Malik itu siapa? Pada selok Malaysia bangsa Nasional kita buat Dari mana Penipun Naga Voice of the People Party Nangin Marsin ang punta Nadap tak kejikuman Nadap tak kejikuman Bagi yang lumutut Yang beros kata Kanang buat beratang sibut ke tengah Dari yang mentale Bangala tiap yang lebih Beliau bangla itu Lalu bertangan Natip Dia kejilong ke tepi Dia kenuram ke bapi biang Yang nganung pun Beratang sibut ke tengah Yang nangi yang Ngantrai stom Balik si pramarjan Ngantrai stom Balik si perlok Ngantrai stom Balik si bayang bahasa Mujama Banten seluruh Banten seluruh iki Bakir Bidang kampan hai Sebagai Voice of the People Party Hari ini Stemsi ke Pementaru Gawang api Lada api Sedang Emily Jongki Obalong tangkum syakri Yang kita kendra Kepala J. Yawni Panlong syakri Ola syakri hok Omu syakri Sarkar kalai ketulap yuk Nai kumu syakri Ola syakri hok Yang kita kendra Kepala J. Yawni Adena takatau Hangkai hanong krem Bonba kibri kibala yok yang kejong dan nong remien. Bonba kibala yok yang kawan penkha yang kejong kesam jongki. Bonba kibri hantai kibala yok yang kejong mentoy. Malay namarung ne usyakri ubaki kila jit. Bon ki kena ura syakri hok yang kejong ki kena. Kalau long ke jingkerku yang kenong krem. Mat ada kilong kenta. Haki wei ki konstituensi. Jong kani kejela jongi. Ngenum long kumne kumgilong. Syabang syam. Dan sebagai kesempat kebogre,
Hai hangi. Uniu sunyam sisa. Baka agni kapor tiki urun poro. Kayu sensar te kamlang himanta. Yap kayu sensar. Jukan mau apa kayu swing hiar sensar. Kayu sensar hiar swing. Nomor tangga kali kecela kecengi. Kapag kacuk solong mo. Bagi apa rengkat ketan.